reći se deda razboleo, nijedna unuka nema. Pa nisi mi rekla, bre! Nisam znala. Šalim se, bre. Aman. Jovana! Jovana! Daj da vidim zube. Kako još ovoliko jede? Zube. Ujedaju se, ti ne možeš ujede, imam ja aparat ovaj. A to ko se baba? Oni ko sam mislio i one ne ujedaju. Baba, a gde ga ujela osa? Šta? Na ruku. Znaš kako je bilo? Skupljao one kajstije u ruku. Da ih baci tamo da ih ne gazi. I ona, kako je bila na kajstiju i ona se ujede ga. I sad zamisli, to je 1 sekund kako ga ujela i ono žalko ono. Izbacu i nju zgazi čelu. I kaže meni, kaže Živka, meni trne usta, kaže i sve me smrdi. I počeo da se češao masa tkivo ovdje. I ovako. Rekao, ti moraš kod doktora, ti si alergičan odmah. A ti si ga videla sad? Ma ja sam...